Yorana et Maeva, bonsoir et bienvenue dans Prof Haïti par l'État haïtien. Nous allons conclure cette semaine par une révision générale de nos exercices de diction. Ce soir, seul le texte en français sera affiché. Par contre, nous essaierons de traduire oralement la phrase en tahitien. Wai te apo ta oi oi o whawhai I huahua. Wafati te ai o te haurai te taere o te pahi. E taeri oe te oe ta oe oe te tau oe. A wha I mai te mauwhari I pape ia I mai te ein. E whaat a oe te paai te maa, ia horo ai te maa nā te tamari I. Pua parau au ia oe, pārau I te ie huahua pārau. E I hae taurei te paurai ruto I te eihere te tau paurā. E I hae hari tei e tai ai. Te vai mai te maira te anu ai te wahi a te atea. Wa ai au. O oe te oe, te oe te oe, te oe te oe. Ia hiti te marama, wa vai maramara manoa te mahora. Wa toro te tarao te pua au toro, e iha e tiri te turuturu. O mātau roa vau I te ia matau, ai tātura e matau whaahou ia mau te ia. Mai te rai hoa te huru o te whea newa newa, e topa noa I te hio o rei mua. E iha te upea I reira, e wahai te rere ai ano te ia. Mai te peue arara noa o I te pō, mea mai te ia e ara roa te mata I reira. E pua ahoro whenua horo ore roa tā oe. Aono no matu ai o I te whaahoro pūa I ana. E ta ata e ro oe. Ai ta ato oe e iora. E te iwa we horo o te e ia oe, no te e te e ara au. E I hae whaahahai te poi hau haharia, a hahuhia to oe huhae aharia. La semaine prochaine, nous reprendrons contact avec nos amis Jean et Pito. Yamait e oto I te hepetoma, bon weekend, parhai e yorana.